ninga liphutha umthetho sisi hey mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama ngibizile lo muntu nabangani bami ngibona mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna empethe mina tshela le nehlisa umoya mama brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami maleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele my brother la ku-CMTV uthi my brother unengxako nayo ucela nje ukuthi singenelele ngathi mfethu ungawari mina ngizomake sure ukuthi sofika sizokuncedisa wena mfethu. Uyaphila ngabe? Ngiyaphila Phawana. Ngiyaphila nami wena mfethu. Mfethu hey wakulahleka before sifike lana wena mfethu. Kodwa ngoba sesilana manje yabo. Ngiya-understand ukuthi sike sancokola kancinci ungibriefa ngale ndaba wena Poison ukuthi ukhala ngani kanjani. Kodwa ngoba kukhona ama-viewers asibhekelele la ku-CMTV kwamina futhi ngisasenemibuzo enginayo yabo engakwazanga ukuthi ngikubuze yona efonini. Bengicela ukuthi wena mfethu ungibeke esithombeni kancane ukuthi igama konje ubani kwaye-ke why silana namhlanje si-CMTV. Igama ngoThabo. Brian ngikubalele khosilana kunenyiche kami ngimithisilene umama wakhe naye abangithandi bonke. Abafuna ukuthi ngibe khona for incosi yami yabona ngibe khona for pregnancy yalomntwana ngiyamncanya lo mntwana bona bafuna ukuvuma ukuthi vele ya ngibe khona kulomntwana. Oh so okay my brother ngi-understand uthi lo muntu omithisi una how many months pregnant manje? Una 2 months manje Brian mene ulelekhe ngifunela ulelekhe bengisebenzela for those times yabona nginokho ngimsiza amashoda ngezinto yabona manje ulede abasangifuni bonke bayi2. Oh so okay mangisi ngi-understand wena nkabi yami uthi bewunokuncedisa umama sometimes ejaradini lapho ku straight. Oh so and then wagcina so uthandana nomntanakhe? Ngithandana nomntwana ngamithisa umntwana from then mawulethe wathi akasakufuni ukubona? Athi akasafuni ukubona because ngimithisa umntanakhe. Uthini yena umntwana benithandana kodwa? Abesithandana kodwa naye. Uthini yena manje wena mfethu mengabe uyambuza uthi sokutshintshe kuphi anisakhulumisana umfoneli? Since block ama number wami asakhulumisane na ku WhatsApp vele ngiblockile yonke into vele angisakhulumi naye abafuna ngibona total labantu Brian. Manje ngoba ungumakhelwane nabalela muhlala khona la eduze and ngibone ukhomba khona ngapha uthi ngathi bahlala la labantu. Bahlala la khona la ngomakhelwane bakho? Khona la ngomakhelwane. Manje uke wazama ukuya khona la ejaradini yobabuza face to face uzama ukuxolisa uzama ukuyithoba mhlawumbe? Ngiyazama Brian bangithuka ngenye indlela nami hayi ngizonga-understand vele. Bangithuka big time ngathi na vele hayi lethi hayi ngcono ngirelaxe kancane. Yena ugela awunako ukumbona ngiyaxolisa wena mfethu ukuthi ngiya-understand ukuthi ufrustrated ngoba sikhuluma ngengane yakho lana yabo. Mara mawudibana naye ugeli la estratweni wena mfethu uthini mhlambe uthi uzama ukukhulumisana naye uthi mogeli kanti ngiwenzene wrong if awusangithandi ke ngizo-understand kodwa inqosi leyo iphethe ngoba inqosi yami. Ugelena vele naye akafuna ukukhipha igama kimi. Into ngikhuluma naye akhiphe negama eli-1. Hayibo. Prime kunzima eshe. Oh mfethu ifamily yakho maribusu uyicelelile wena ngale ndaba ukuthi awu sengenza iphutha la kwamakhelwane ngimithisa ingane yakho. Ngizamile ukubatshela ifamily manje yabona bathi kuyafana lapha bangizondile yabona. So manje hayi sekunzima. Oh basho bathi hayi ngoba bakufuni lapha yaso ayikho into bangayenza nabo. Ayikho into bazenza because vele nabo ngiyabatshela ukuthi mina into engifuna ukuthi ngikhona for pregnancy lomntwana because ngiyamthanda lomntwana. Kodwa wena usho wena my brother ukuthi ngiyakho wena le nqosi kodwa? Mina ngisho Brama ukuthi inqosi yami. Wakutshela nini yena mase ka pregnant? Ngitshela ana 1 month. Ukuthi hayi Brama ngisiphathi ngenqosi yakho. Uyabona? And then mawuthi okay bekusesemnandi lapho bekusesemnandi siphila sonke vele waya manje jiki umuntu sakangitshela ukuthi hayi na asangifune kibo into so noma makhe uthi akasangifuni. Awusola ukuthi mhlambe khona umuntu omtholile lo ntombazana? Maybe khona umunye umuntu Brama umenzela ngcono than mina eish. Yeah.
No, cause ziyenzeka wena lezo zinto mfowethu mhlawumbe ukuthi ukubona usesemncinci uyasipana wena no. Bra manje ngesipane ngihleli la relaxed. Oh maybe mhlawumbe inye yezinto lezo ukuthi babona ngathi awuna next ngeke uzuyinakekela ingane. Yeah. Eish na ungawari wena poison sokwenza konke okusemandleni ukuthi sikuncede. Uthe kungakuphi? Ukungala kumakhelwane la. Oh la kulendlela yesithathu. Kuleli jacket le. Oh okay balelami I'm sure ngikhile lapha eTransini ne. Guys angiyazi lento lena sokwenza konke okusemandleni wena mfethu ukuthi sikuncede yabo. Angazi ukuthi bazosivumela kona ukuthi singene lapha ngoba abanye abantu babesuke bebe nenkinga nama camera nayo yonke leyo nto yabo. Kodwa ngiyathemba ukuthi ngiyakuthembisa wena mfethu ukuthi nami ngizokwenza konke okusemandleni ukuthi inhliziyo yakho nayo izoxola at least isazi inyani ukuthi why beyenza lento abayenzayo is it because awuspani yabo okwenzakalana mhlambe khona abasifihlela kona singakwazi uyangithola no asingahamba wena gazi lomchithi asihamba wena brother king eish cause ibhlungu lento guys mina iyangikaka ukuthi sometimes cause iyenzeka most of the time that's why ubona sometimes ezinye izingane ezikhula zingenabo abobaba wena mfethu uyangithola ngoba uthola ukuthi sometimes umama kube kwaba nengxabano between umama nobaba of which nina nihlangene lapho umntana kahlangene lapho kulezo inkinga uyabo yeah so much okwenza la. Oh mina ngikwazi phela mfethu oh yiwo kona la kule room le Yeah, kule room le. manje la ma room amanye mhlala abantu Abantu abarentayo la. Baqashile oh gogo sikuvoliwe kunaba ubani yena igeli wakho Udineyo. igama lakhe Yeah, kama Udineyo. gogo Yo, udani? sawubona sisi Hayi. unjani So udani? Thabo? yebo mama unjani Siyaphila. kuyaphila nami mama yebo igama uLavas from CMTV Mntomdala So udani? uyodini Yeah, ke la Dineyo hotel. So uyoneka nu. Ontala batho ba di camera. Okay sorry sisi sibhalele uye la uThabo my brother Thabo So yena unyaka yini? angathi uyamazi ukuthi ngihlanganise yini So no yena onyaka yini mo? Thabo onyaka yini mo? unyaka Mina ngifuna ingosi yakhe. Mama. Yo dawubona mthola kam. Dineo kuma. Yo Thabo wena kana kamara ke kam. sithi Unyaka igama ka. why somnyaka umuntu omdala sawubona ungamnyaka Thabo bona ka kamara ka wena. Ake go butse gale gore ka ake go nyaka. Ke batla ngwanaka. Wana go mofeng, wana go mofeng. Wana ho, wabana Dineo, ane wana le wena Thabo ke a gopela please. umuntu omdala kodwa ukhofe ngoba ngumuntu omdala kumele ngabe isolve kakuhle uThabo uyamazi nje Ake bahle, okay amazi uThabo Thabo, ake o tsebile go tseba wena. uyamazi nje angithi beka Wena uyamazi o re batla ema pe o batla. Khale ke ga botse o batla. Ke batla ngwanaka. Wana go fe? Kana kamera ka. Ake batle wait Thabo. okay ngicela ukubuza okay mina ngicela ukubuza udine wakhe pregnant Dineo, mpotsa ga botse o reng? udine pregnant angithi pregnant angithi Pregnant mara ga se ngwana. why kungasi umntana wakhe ngoba bengalali naye kanti Thabo, Dineo. Umisho Thabo wami. Ngimisha nina. abantu abadala nanima kancane kodwa nikhofe udine watshela uThabo wathi yena upregnant ngoba Ngwanaka ayi misaki Thabo. Umbonise ngo pregnant ka Dineo 1 month. ngwanaka ayi misaki Thabo. Papa ngwana o gona. Papa ngwana da abantu abadala is it because akasebenza uThabo yiko nenza kanje Arije go tseba gore ba sebetsa awusebenzi kama re go nyaki papa ngwana o gona re a motseba ubani lo uPapa ngwana akusuthi papa ngwana o gona asiyena mara papa ngwana Dineo Thabo wait ngwana ka Dineo wena awa misaki Thabo o ne le 2 months pregnant Thabo a re motsebi Thabo a re motsebi okay ubani ubaba wengane Mna camera o ka re go bethe umuntu omdala ungasidini actually Into ngifuna ingosi yami kuphela mama. okay umuntu omdala manje why udine waqamba manga ke wena wayebokupokile wathi ukunithisile ngoba wamtshela wena kanjani Thabo awuzange washo wamtshela kanjalo ke uThabo wathi wena pregnant 1 month ago
Kimudiji. Why uba umtshela lokho no confused mhlawumbe ukuthi ubani babangani Ngwana ka hayi msaki thabo ke gana yo ke gana ke la tola ke gana to thabo wena ba msengwana ka thabo awe msengwana ka ene ubilo mpitsa le batho ba camera mama wena ungekho umuntu omdala no mara ungekho wena umuntu omdala mina camera uthi ngithi ungekho wena ngaleso sikhathi ngithi okay mara why wena wathini kanti kuyena wena dinewe ngathi nawe confused yini kanti nawe hayi uyabona kodwa wrong kulento yenzayo no uconfused akamazi ubaba umntana awumazi ubaba umntana awumazi ubaba umntana unamanga why manje bewunyelo why bakhuluma wona ramutseba thabo ye thabo ari ga mo osadi wa go yo mo lo go ramutseba o tlogela ngwanaka ene mpitse batho ba di camera ga ba batho ba tleka mo ntle ka mo go lebela udayisa ngumntana mama thabo ke nyake ngwanaka udayisa ngumntana ko mhlawumbe uyamdayisa akimudayisa ngwanaka yo uyadayisa akimudayisa ngwanaka uyaza ngitse ke bana bona ngwanaka ngwanaka ibina tsara di plastic le tsa gore mina into engifuna uyazi ukuthi umuntu omdala why lo udinewo wakho waqamba amanga kuThabo wathi uyena ubaba wengane why wena baqamba amanga Thabo yini wena le Thabo le kopane ka botse gore o sa Thabo ka motseni wa ka a le khona ta mpotsa gore o latile wena ibile wena o pregnant la le Thabo e be re tsebana mara a se papa ngwana Thabo manje ungithi mina wena ngomlomo wakho wathi ubaba womntana lo mfana so yena kinombuja ma a se papa ngwana o ona no mara ri wrong nina la ekhaya cause wrong re belanjani Thabo belaniti wena o mistake man yes that was asayithi ngwana kwa ngwana kwaka ubuta ngwana kwaka ngwana kwaka ngwana kwaka mara why nifunisha nina why nifunisha uta why nifunisha mara wana wazi amina ngwanaka msaki Thabo Thabo ngwanaka Thabo wana wa Mr. Man wa Mr. Man ele miteni ngwana kwakho ngeke buta ngwana kwakho mole yabona mara manta bata ni wrong manta bata ni wrong boss ni wrong sitho leni wena kusala dinewo awumazi ubaba wengane wena ukusalayo ngiyabona awumazi ubaba ngwana madongibamba mina athi confuse ukuthi ubaba wengane ubani okay siyaphuma ke siyaphuma kodwa wena usazomfuna ubaba wengane uzomthola la mthathe khona ngoba uThabo akasebenzise isilimo ngoba uThabo akasebenzise isilimo manje wena kila sakaleza so asam bazoze bethela mamela mfakini umeka hayi kusalayo wena ubaba wengane awumazi okusalayo awumazi ubaba wengane okusalayo yebo siyahamba ke siyahamba ningasilandeli yo yabo basalo singasilandeli siyahamba ke okay siyahamba ke wena irongo lento yenzayo nihamba nibambe utayisora dineyo no ubambisa omunye umuntu ibhathi manje ubambisa omunye umntana ibhathi wabona ngwanaka hayi msekubona Thabo kamera ka ngoba uThabo akasebenzi ngoba uThabo akasebenzi asibaye ngicela bafake endlini vala la salani sale siyatsamaya vele siyatsamaya ngicela ungivalele lapha Thabo bayeke sithi yithethu akusinqosi yakho le Zakala kusinqosi yakho le yabheda lo siyahamba phela kanti senzani vala lapho ngabe zakala balila mzakala ungasabi akusinqosi yakho nisiyeke phansi nini hawu akusinqosi yakho le bali lami ngikuthiphe mina yabona le nto le nyaka yenza le ngaphakathi akusinqosi yakho le mfana semzini ngizela ukuthi singayiforce yaza senze kanjani asilinda until ezale
Tshela ukuthi 1 month pregnant Brian. No, Incosi yakho. I'm sure beka confused bengekazi ukuthi ubani ubaba wengane eCrenshaw. Uyangithola? And namanje bese kafuna ukuyigacelisa kuwena. Uyabo manje ngoba sekathi wena usubaba wengane, ubaba wengane ukhona. Ukhonaosikamgacelisile ofana nawe futhi naye umcelele wathi ubaba wengane. Uyangithola? So ungastress wena mfana somzini asilinde thina ezedede. Amane senza iDNA ke mangabe ufuna ukuyiprove ngithola. iDNA Brian mesh. Mase ngabe sekatetile uyangithola. Incosi yami ngiyayifuna Brian mesh. No, if incosi yakho vele kumele uyithole wena balelami. If kuye yakho lencosi kumele uyithole. Uyangithola? Ngiyamthola. Uthe kunobani lapha endlini kini? Ngifuna ukubachazela ngale ndaba before ngami. Ukuthi siyazi ukuthi umntana nanga umfana mangabe kuyenzeka ukuthi ngowakho vele lo mntana sizohamba niyomhlawula kahle mase sesenza iDNA mase kazela. Endlini yawe ngathi akunamuntu manje umagogo sesibhedlela Brian. Umagogo sesibhedlela. Thana umagogo. Ungawari thi sami somcheck umagogo. Ngicela ukuthi sami somcheck umagogo. Brother King ngizokuthola lapho uthi ngivale ishow mfethu. Ngizokuthola lapho nontanga. Ngiba mfethu imhlola lento engiyibona lana. Ubusisi wabantu kahle kahle ngathi uzama ukubambisa untanga ibhashi bekazama ukubambisa untanga ibhashi eCrenshaw. I'm sure kwafika omnye umjida mhlawumbe onenyuko or onemali bajutana nomama wakhe sebethi akusiwe my brother uThabo akahlangene nenqosi sebebambisa omunye umuntu ibhashi. So into esoyenza ke ngizohamba ngiyoxalela ugogo kaThabo sambe siyomchecka lesibhedlela ukuthi right and then ngimchazele umuntu omdala ukuthi bengicela ukuthi nilinde lo mntana wena lo ntombazana lo nesto until ezetete. Mase katetile at least if uyakhonakala so ngincedisa uThabo thina ethola iDNA because ngiyabona nje ukuthi khona into engamake sense but the only way yokufikisa lento ukuthi sithole iDNA kuqala yabo for umntana kaThabo mangabe sekafikile emhlabeni si-check ukuthi vele kwamampela umntana wakhe lona. So mangabe unenkinga wena mbukeli nawe lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on cmtv.co.za ungalibali nokuthi sifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapha ku TikTok sikhona ku Facebook yonke indawo we are CMTV. Ungalibali ke wena mbukeli ukuthi qofa usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku CMTV. Ngiyathanda lokho lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Awuthatha. Why ninga luphuta umntana sisi. Hey mina ngiyazi lento le. Mama Sikosonke. Sisi. Wangiqwela. Umuntu ngala. Ukompo imani wena kodwa. Ufuna kudelana. Mama mutshela nomfana omncane kunayo mama. Ngimbizile lo muntu. Nabangani bami Ngimbona mina ngiyenze. Uyayazi kanti manje ufuna mina cheka le. Ehlisa umoya. Guys. Mama. Brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama